Abusafo. Yasasiye. Ya start yasiye. Ababa obi ni ne ko school. E friend abna afrakuma. Afrakuma say Mommy start yasiye. Momma yen start yasiye. Ya start yasiye no. Yasasiye. Asem say Sompa no ba na manfo boje yeso Sompa na 3.1 ene Sompa TV ba na manfo boje yeso se bro no bobo kese a ohwe ne fifiriyem yes in fifiriyem mu a wo de behunu se abro no behwitu akese na se da na meta kan so busu panyin wo wi abro no be ma wo a aya hwe ne tutuyem abro no wa wi ma ekoto pa na se de busu panyin gwirigu ne nsem hajadi gu na numu no so be ma wo it is you know amoso manu na kan it is you know yaba sister be the better wo sepe be etie no one ne kunu yeso ajadu ne kunu de ajadu bema na ene na wo bisa mo se offer Sadia Sompa no esi dwane ne de dabre mu bi adwuma no mo de nyama bi petepete so ana eye rade wate eye rade eye Israel Nyankopon pasaja dombrempon ona odi dwuma sa no okay ena ibetu hofo na yakoye nim tentem pa and ten Ene asema me de bretiefo ene ahwefo no mo amohwe Facebook ene YouTube no afutu semo a me de bra wo ne ene se buruni be ka se no where cool no where cool hey no where cool my brother my sister no where cool. This modern world, everywhere where you go, so trouble. So trouble. No hair cool. It's in Betty Casa, my Bacasa, baby annual, or Fantineka Bacasa, baby annual. Baby annual. And this is Yankupon or Wapanga baby. Fanessa. So can Yankupon ransom to my Israel Manoa. What you say must say Emma mere. Very, very important. Papa. And when mere, so when you be a fanasa na me pemuanya, a yemusio, a pehuanyantem, a yemusio, papa. A pehuanyantem, a some way, papa. So sika when you hold mobedia. Hey, menana, also pesika hunadia, or breda also. Come on. O pesika hunadia, or bre eda also papa. Nowhere cool. Etina me catch a visia, would tell me Sekusabanti, Southern Penny for Kaya. And when him mere obia so by it. I will see a Kusabanti, the Yamediama one bantino. Kusa, the Jemo Kusa. And for them to obia so by it so. Nipa bebre yesa, Emma one sessy from the Yankopon de Adam Hono. And no one and the sumu don't exceed. Mawane mere ubine die. Dan pepe bi o say dan botono Yankopon de was no. Uncompleted building no. Tita the dom prapra no. The dom prapra no a Yankopon de was no. Fanesa na bre no so a o Yankopon obase ne ho anu nyam. Baby anyoy. Ha. Asante ye kaka bi se puene. Baby anyoy. Oba no de puene na wo se ne kunu mako homa. Enti obeja no wo ba anya hwe nyame be kire kata dabi me fo mo kasa. Mo kasa be men wo mako homa. Ye no wasi wa no obedi me se men ware. Ana apuene oba apuene woja be ma no. Ewo mo ana be ma foforo ba homa no so. No ne tetaye.
kai be ma so the same obako homa sampare ne kan o the same calendar ono so mako homa o sa bono ai ba kro de akoma na no mo na wokrokro no na we de o mako homa enso o sa birim no ka ho so ye taw na dakru bi be ma no bo no ma na no ho ye no kwotena ho kom resasum na no a o se oba pue ni se ba bia nye apue ne ba bia anwe no eno no se ba bia anwe kamentina de o ma akonkoman ko ho aha sa be ma so won na yiri bi wa be ma dwena kira se me kai se wo ko war better wife and na say worse wife sa se wo yiri won wa ne bi ewu a kai se wo ko ware oba wo ye anade wo nyenyenyenyenyenyenye so so ware ukunu bi wa kai se wo ko ware better husband and na say worse husband me na me ka kire wo apue ne ba bia nye woti pupu a obidi bia na se da nya yi bia sa abusia so se dia wote anya wa hweye ehwere wo a won sanka biu enti nowhere cool nia wanya sika no so wo ka ne yade ya kire wo a so wo ka ne yade a kire wo a ka ba ka se awurade ani enkamani hia mesa wo bia nya sika po ni yafuro didi gumu hai Asem Mpe obide ne yade akodura buruchi se yenkohwere ho amfa enti obi anya sika na ya kai se yade edar so etesei de nyankopɔ de waduro bia da urade ase na fa na sa kadan hausa ni se kadan kakra akokɔ benum sio akokɔ no hausa for kana kasa yeah kaza yo kaza o de watra zongo nti watra mbo zongo nti wo ka kaza metiase abushafo de nyamede waduro bia farsa na nowhere cool yesi aponchinye obo aponchi de obi ase aponchi wo ya boabone wonyo anso sa woni nyantokwa mo pagi abebe ne koso a no mo de ehia boko eso odwade woye wodwade ompere wansem ti na Yesu ba asase so odwama odwenini woni adwenini ntokwa hiemu a omutime ku ne moja kore pram kumbe bia bebetu ne shame again hwe anzo yase apontinye onse anya ne ho biribi aye ni nyansan mu no ose abusu atokwa maso chenchire nchei ni abegya no boko ku hwe awusa babia anyoy wodi de wodi abuo sas masi wati yie no hey wunnim ne haw a ono ana yorowam no wotenka say yes bibi presse me pa di nyakopo de wakoduro no bonsa mawurade na dana se pa obi ye sofo open a higher congregation or person can asore man no so enti wabotre nyankopon okopem wa wobosum bi wose bosum no enye biribi man asore man no so Asem sebe osofo ye bo asuama betu fo se wanya bi afane sa na hunu sofo bi na sore ma ye 11 pe bet na neje se na sore ma ye 11 efrisa bebu samse kontomwari si asumdwe wo mu no yes na efi a
affordable a kotokum di akira hye ma sa ya ka banku ne adua pia nkwa ne nsesa wa ma na wudi wie na onya somdwe a eye che na ntwa ta che de ye jollof ya wudi ne kotokum si wachi kum safro brade na aka medamase nipa bi wo ho ni nso de Nyankopode na koduro kura bibia wo twiri mu tine Nyankopon bo Israel fo kokose mo ne mre obi ne yire obi na koa obi na fna obi na yemwa obi ya waja no wo dwene ho dwedwedwe wonte asesa oba we pa se de obesi gina swing na kweso nwa no go see go see konna kwawe mami bi wo UK Liz o ka kire me wo sese abrochire ho obegya na ye no obegya ne kunu no mienu ko ware a ben oba ye gya no ene be ma wo gya na yire so mo ko ware ne problem be mu a sa ware ye frɛ ne sentra wade no kai obi to na akokɔ be de kwa akokɔ be de a wo ye mapa no obi to no kwa kada da ye to no ayi 50-50 kada da ye to ayi 50-50 ayi 3 misi ha chamu pi me modofo pa Mmrantehene ye bo ofere ketacha be ma omono wo bi kan oni bi kan so a yo ana de oni bibi aka mjaje na Friday de mini bibi aka de na program ya nye mate mo bibi ka yo katacha ncha Mr Dominic awo Canada ono de ne baba Ghana ha ne ba say this village is too hot ano nya Mr Mo Mr Mo ono live ono also UK UK ono ne wife ya cheomo ne ba say this village is too hot kwa ne be kan sem che ye papa akwo kan ye ya re ho ye ho ye kumase ye de ho ye ho kwa kete onu nwan mu didi wa ina nkuma ntisa kan sem kasiese je va manyame na nkum ja sem kasiese makasa no na nkum no na bia ana nkum no dia say ya we janya so ya kam na zo bende no bi di no yi ade sa zo boku afuani oboku afuani akora bi ka chere ni aso man nam ne bi wo se memma wa kan wo se hwe wo hu sa nkwase ati mode na nya ubom ya nya wa na me bo no enambi wo ha sa akokɔ nam sei enye nambi na de makola baby wo ha yemfa makola de obako man de ma no na yencha big ono so US so ni no wo fa se big efie no o de o ma asem so en fam me from oh ma big oh ya touch out me say omono sa wo customer go straight ni ma big abi atiefo ka Mr Money Mr ai the one ka so na Mr Money mi ni no na ye Dominic mi Mr Dominic or Canada na me say Abigail na wo kan omono I don't know her me pato adurache wa kan no mu asem me adurache mi a me so makama no mu asem adejewe tio e be ye ne ya pa se wo si woni no na na ndi mi ni no dia se so be ja meti me chese oso wo chia yen o ni na hene if you know free US grab a sly pen. Now I check. One in him. So I need to ask them the menyasa. Hey, one in him. Now, one of the military as well as I know, Master meant to me no one does. Bema, not dear, Mr. Adam, and dear, mean to me no one does. Bibi says near the May qua. Oh, that's a Bamia. Oh, Bema, Obama, yes, and Macassa maybe. Uncle paid tribute, no offer. Uncle read tribute. Or say we say for me dear me catch them play. Say me wo fare tie no. Me kan sa pepe. Me wo fare tiri mo de ne meka. Om say jai. Ha. Fa ka tar bra.
Dan so wait me account tribute no was our family back. Say baje kokai. What's all that kind of kure? And you am no mesro. Yo mate. Many my bigger. Obe fresh na Monday no. Omo other na so massive way. At 14 on bet in different way. Different way ni say. Enti minimum obi a crime. Me chese onu nim na wani na apa no so. Enti sanete. Okay. Ene mani apa no so. That joy me o. Oh, ya be mesro. Mesro wa be ma. Adwuma ne ye yo. Pa chopi. Man for be oh, man for be na nya wa. Yo, Mary, o de enko eni. O si minimum obi na say mi no a. Na we see cross. Abige. That means see cross. Oni say bia my partner ni o me say. Gata jomba jomba ni see cross. Azumasi. Wo pon one na Friday o. Wo pon one samo o. Bibia nsi. Yo, gata jomba enko enim. Nya the answer me na me. Omron force me say me hunu obi. Me fa chopi. Don't force me to know somebody. Abige ye hu ni papa o. Oso oni no. Adai. So for the mo ni mere ase we ho besra. Pero no za. I table no. Ya do say table so. Oni mu oso oni mo. Hey, now they got me about no. And then the money I'm you never Friday. And the Friday I'm going to mammy. It's the oh, that's what they are blocked. That's tough for what Tongukum. I was so me. And I was so now. Yo, that's a jump and the program no so and some not the bar no day. Come on. Hey, and the crowd, much with you. Na to tell. That was some go can be gas me I was doing it. I am some waste time wa big get ho. Oh, adai. Oso tie. O tie ba. Sambre me no ka se kra o tie. Okay, nyare we the man fan What to say? Oh, Abigail. Oh yeah. Oh, no force na oh yeah. And against you know. And then you could no cry na mamini no. Omo. I know for abam dia. And you far. Oh, you cute. Cute really. Oh, you cute. Nah, just Abigail chow. Ko Canada me amincha me aminua ketwa. Kai one wife Juliet. Some more no maybe na say na YouTube ni e no mo na naija. Omo ka che cham pa one nkola no. Yo kata che yen kwa anim. Ana sam na ode aba no. Nipa bebre di ho fo. Se no na Nyankopon de bebu aye ne atan de ya kata che. Cause Nyankopon abo nipa da sani. Ana wa ma ohwene, wa ma onintumi, wa ma omore, wa da sani se ompe. Akorere de ono ane de ahye ho ba bia nwu yo epone kata chawo ni made sese nipa da sani wo de hye wadwumu pa se enya wadwi se woni obi ko challenge o wiase da challenge se Nyankopon de duma no de adom emo ma ne hye wo mu se chinchina etwan se kata chawo si abrosan kata chawo stores eti chinchina ese menya bia obabre ka bebia ono no free ansa na wo ba panifo se nya hyenhyen nyina na edan eye sika akọ na so so betu sika akọ a amfa jamu a entimi nya sika akọ da awo kwa bi so sa no ma we di hu fo kata cho sa no ma we di nipa bi nya amene nipa bi da prison because ohun se seven prejudice ani nwa bi a na ono no satam school kra no na ono na twaduane mani de ne nipa na yeye se tambate onim ana obi apake ne car na car ni siwo na wasi ne wosu adan ya ne time obeso ye the time obeso ba wo so a wonam wo no wo tam wo wada kwamu asikani bia me mpese mebo ne din oye mia me hu nipa kata chaw eche mebo ne din achaw ofwe yo ne owo sikane no ye timfo
na wona wansa wo betima sisi no because of the sika ne ma wa breche no se sika see the score dollars what they send wo mo kata chow e due time a sikani ya rebo no a wo be ko no woni mo ntimi na no ye so aye friends a cropot no te ho ne no kra mo ano de ya ne se ewuro de no ejedu me bia na won so de no akoya yi ejida ewuro de no na ye de na kwotena ka mu ni nnuanum tim de ne kwa ha ne kono ngo ne abia bia ni nyina na mframa wi nyankopon mframa fa no omo ngwa awi o anadwo no omo de ne ko na omo de na basa enso ohiam frama tim enna wo biti hanom kapre ba woni nso to a se nantwie pam no onya bi da enso ni kapre obi so osika tam oda wona de pese ya kan nyina ne se ade bi anipa nyame de ama obia no ma no nya ofe apone bia anyoy akwane da na nantwie ejirejina no so na nantwie pam no no ko mala bi ho se okubisa so because ha no no se e dey mattress na oda so no se esre dey no se hey kwase ya woni me se ye na aduane o pa yi na we dey oda so na we na wo se wo gina so change wo mattress no tentem ya semo akwanse aha malam na bin ampa esre no na ntwe no wesre na magye da so na obepe obedidi na wojira meso okay eta na oda na so da ya na ntwe pamani nyina no eye ehu na ntwe pamoro de yes bia na da de wo ko we na ntwe aso mum yeni nyina na oda o jintintan ya katacha o ye kan se o na manan tinta chechire obi wo ho a eno na tinta chechire me na manan tin anansin so na yiwe o ko bi sa e be kan ho asma chiro o ye brebre ko bi sa nko ade a o ko so ai sorry o ko so fu bi ho a o ko so fu bi ho a so fu se mo de ye o do na nim se de o de be yem ti wa twa ase oh me ba o de me se na me nkasa de o pe bi ai so na me na me ho asema ba yo so fu brem e ka di na na e ko de ka no de yo so say guy na asem no na na wase ma me ka no no na to wonim nipa no na ni woni pa do so tra na nim ni fo so o se mo no fo was wonim nipa so wonim nipa na wo no fo no se no fo no kro kan na ama o da bi se me describe de o ye o ti o be hu ti o mu na yi nipa na nim dua na hwene na nim ye no hwene sa ti wa nya bi bia fa describe no se no fo se ko de to be kam dabi uti ahwan mo wan hwese so uti ami o mo ko refide so se mi ami nwa ba ti manemi se me describe se obi busa se na o hene yire wote sanya akwa bi so no se me ka se o hene na chibu afu o bas o nufo a me nka boni o se de be ye opi ha obi be unsa we na o mo no ka no anya ka se wi mpa asofo brem you o de mama sia mama ya basa so be very careful sir my basa to no for no sense so from fa ho nyim me so don't make mention na me come you so for ye nipa so nkun na me come you what be for na me yi wo film you have film ento ompe dia me kan tompe Pieto kwa otimi ka ada o ka Pieto o de so mpa kata jo me bobo tepu be me so monyimo what's it traso na ma me say what on shaft wo traso o so traso na no traso e traso na voice no enya mi dia so o ya de be edit ma me say wa chia papa o wa ya o ton shaft o se de be o tie yen na adominti obi se o yi o tie o ko be yo kama na me de sie ya na asema odi aba die na wadawruma ebetime twam de se obi betima kasa metiwe menye sentiment waso mempe bi nka ho obepe bi aka na me tire se wo so ba bi nyame de wadru bi an te ase because so kopre ho no ho aku papa unnim de ba tachiri se na wo kase wangu ani muzwa ni banana be yo umpa juma wo si nipa wo so fu bi wo nipa 11 enso so na niji
and then so I play the horse. He is soon a year. Oh, are they? O Jenny Panel will be preachy at Robato Kufia Wagoson. 11 in the college. Yeah. A bit mean cassette Nigia no so far. Nigira Bunny minim Ewfie. What about making a puppet of PG? Sanya, you know, and yes, make Asem Bina atum. So from Baby preaching Nipa 11, no. What do you mean, Muna preaching, but Okofia, or become was me a bit to me, said they make the account. Yes, one more Nipa be a bed 3, 4, 5. What don't you mean in Bonnie Yaka? What don't you have to say? Oh, make me just say, said in a PK, but just a Nipa no be a 5, 10. Aberta when him Wakasa. Go baby a correction, be a bear 15 cities. Oh, yeah, Quadie. Nanya Quadie didn't hear Quasori. Nana Bajote. Oh, what's on my own preaching salvation? Nana, they make him say, Yadrian Cosumi preach salvation. Nadia Mitchell say, I bet you dare to a trap because and that yet ye in a year peg ye Juma. Cecilia, you're two in there, and you will rush one more biaka. Yabaji, Yabasako prefie, Yan fear. Yabasako prebi, the matter matter, Okunko anyway, yeah, sir. Now don't trespass. I had so many notes at here. And fuck one, so say, since now the person we do have good. My cousin with that say, or either or pissy capa. So she can you walk room. Etuna ni sine so a jese nyame bem ai se mutu firi kromo jese nyame bem na se mutu firi kromo na de e kan se me fa mi ankasa madam fo baako Dr. Chei Adonko se hwe ba bi nyame pege ne duro enso ne nkura bata no bia no wo dey obiem na on ba bia me de fei Chei 21st clinic okay em fa 21st clinic kran fa hwe ba bi nyame pege papa ye duro enso still na ne nkura bata no eso okosunyan ofre okonkran asane ahumobro ayaresa na no say me se wona ayare adokoro wonti no otrem kro me manti mincham ba de katecho kana de ekuta obia no kire se ye tufuse som mamunye du de wo se wo kona se wo asofo asorema no eye 5 for de nyame de man fa na me kire se so de obesom a obeka na so obefia benwinwi kakra o ebebo minim nana enye so o nye minim bo emi na meka che se obi se sofo bi ne ne yire enya tokwa body minim a sofo mfa meja puppet so nka ene enim saa ene ya bomo ba o esi so de ono kora ho ayen fato esi eno de esi amen kasa me ne abom minim o ya na minim o yen fato ye the church ayo na the church amen minim de be ma 20 gram obede wa ojima jama masa oba kete ne bufu a odi mitri be pempem se kume me fie ho a me kura me tiemu a obedwane yes me si me tiemu fie a wa na obedwane pa me uti afa ada wa ya jako se bo fie na nyi de sa o ayo aya de enti ye beka se de na kan ukura bia eye hwem na fa wona la so ba no ba ha na odi ka wo fie no ayo so de meche no enti me no se me sitie no me ma so wie dey e ba ne kama se mi bomu a nana ayese ye pie dem ka de na ma ba wo fo so we go to manza susu ubomu a we kukurudu waka kakra chaso ne ja na me se me ka metia wa ontimi nyina menim tu ske tofe akwa to bra panyin se to da David so kungorat baby onti am ne fa na nya hawo onti na se de ababoni sitie no ha de oso kura wusu ontimi ntiam wa na fie kura ontimi ntiam bo o man kasa ontimi ntiam se du ma bi o jira o twere won na o de na bako sofo kasa abiachi edi se de abraboni sakodo ne ne kuru nyamie nim ni obi bie ni ho metimi akasa na ni so na katwea anase na ni so de ekura no this around the namu here akatwea no ye ma 50 million kura na ebedi buso miensa no pentumu I don't think you can say de nyame de wo koduro no ma wani nso na metwase na so na wo se ubedi akire de ya ne nka akwaji sikedura
pan no esem pass ade beti na ye. What this can do class no be so ko ni mo. Well, nipa enya ndai. Yo, it's not the other carry Christo na yemfa. Yo. What I say, Christo na yemfa. Mo because you for Christo dia. Na de wa landi ye. Papa. I love it. That's yo. Just say you do think kakra. You also better to me am maye. Come on. It's you say for Christo. Yo. Now for Christo na when him radie. Yo. Ana umpre ho sonkonku sa obi ho. Na nyame na no do betuam nika. Ya na nkrofo bi sam say sofo na soroma dos na me say na de me nyama wa so. Na omo no so sa ba sa de wo kan me wo me so no me de. The community asona me yene ne me ma. Ye me sape ye 9. Enkwa gito mienu. Sese my 8. Sese ye kobe 2025. Okay. Anya to boss no me nipa. Na de obi o what ka no. Na se masu na obi o wa bonte kwa kasa obeso. No ha masu anya studio bi o. Eni studio ha. Eni studio ha. Kache studio bi se. Ni e kunto kwa ha bonte ntokwa na wo kokko. Na we dey quote bi kasa che no so tie wase mu anana. O se kache studio bi se. No, Enyai. Who say tria? Who say am you ko? Yo, school fees. Chama do school fees go. I casa venko. Can I chompa that's so for no. Why dear. Bible say yamaya new so there will be we should always be content with what we have. Bible no and cause I what the abrochi for name fresh so Abigail prekenian fanko oh na ye kasa can show actually no oh that be your friend Abigail si mininu a oh friend Abigail fra moment fanko Oh, you know the casa. Omo no yeah. Wo de mapata. Wo de mapata wa da Roma. Wait, you pata and what Jan in terms of. Obi a pata to ko wo Jan in terms of. Na when ya dey. Kale chompa me da se na nyam se me nua me ma mo aka bi na ene wo hwe wiase na esanse ewiase ahokyere ne amanehunu a ene wo gyadodo na amanfo na muninte no ama ye mane fa nkwanta eni kwan se ye nam so ama na kwan pa bia wo se ye fa so no enipa yira sa kwan na ma yakoma mane ama ne ma ensem fata se bi kurampo na nyame ma eye no eno ene na ye nte no de wo kan ye futu sem kese se ye nyina ye hwe se de be ye betimi anante nyankopon akwan so kada cha wo fa sister bia na I'm say minya bia me no mighty interview bia no akoka say bi na gains omo yo onini oni trap se me ohina Abigail abahuma so na mama me na kasa hello Abigail hello Mmrantehene. Yeah, at say Mmrantehene nyame adom na nse mesome ho ye pa me pa so wo fan he Mmrantehene me wo US US on what ba Ghana ha nansen me ba cha ma ba Ghana 2 times na me ba 2019 and last year 2019 me ba efike fie me be chia o so ba chia me ba cha ise ya me ngwa sa wusu ni ma sere sa me ne ma brofu bi na me wa adwuma wo mo si ade na me sere sa ma sere sa me sie that is your name me me pa so me no mo na samoa hwana ni pa ba cha say me no mo na samoa hwana hunu no kane asewo ma me ne omono hwana hunu no kane Daddy Pachamento Casani Lani breaking please. Me say me ne omono samoa hwana wuni no pa na hwana hunu no kane me Pacham ni mumi ni na pa hey wudi emienu nyina pa oh hwana do ba chia me me Pacham me buy no Uber to me office on na me ne omono ne
Adi? The ratio with the kakranti over the 2 me office on that same million more casa. Yo. Na me chia. Na me medium komo kakra. Ayo. Oko US na ya no mo no ta frɛ. Pacha say. De di ka oko US no me Mmrantehene ma frɛ wo da. Oh me pacha there bi. Okay, na omo no ya no frɛ wo. Me pacha me friend no sometimes I'm not so friend me. O frɛ no on so frɛ me boa. Me pacha. Come on, your point na interview no aka part 2 next week why? Ya de see why? Pacha you. Asem Mpe Nipa. Ha, omo no next week men to aso. Ana minyai. Oh, kata show bet matwaso. Joni baby ao. Yo, ahire lande asana ye ne be me ye di nkomo. Election na me to aso no ene wo hwe yawade mu a wo ko ho awale wonim say bia awade ne be ma na so oba na okofa no bia ni goodness ya na se ne badness no bia de ye no ye chen de enye ne so ba bi wo ho a ebetimi aye de enye no enno so sente no ya na wo fi say bia ade ba ko bia techema na mienu bia techema obema na oba no ti no wo so oba ne nye obehu no wagya na si wo no akwakofa be ma foforo na so oba foforo na say from fry pan to fire you say from fire to fry pan you obehu say afi wo free ejemu akwakoto nkra ni mu na afi ne ho hyehye no wanu ne ho ye ka say ma dodo na wo ho a wonya be ma bia enko be so ne mu na so no esanse na afo ne ma bia no mu ya no ntimi ne be ma ne nyente no ofise be ma no ya tete kwani nte no wagya na si wo na wanu ne ho enti ye sre ma no me so wonya be ma ana se me ma no nya wo ba bia wo ye kama na mom no wontimi nya 100% wo sa nipa ne ho the 60% ana 70% na ye wo no ho no manage fane sa na ye se de aka no no wa manage na ya anya ne sa na ye ka se ye be hwehwe amanfo de ho betoto amanfo ho de a kede cho be ma wan hwe ye asomdwe de asomdwe no ye nya bi da biara de nti ma me fancy ase no me brand nti Me da wase babo se me wani mre. Okay, what's the hwe obi fi di boa wo sane no. Atiefo interview amani abiga ye no moti de duru ye. Wase me de me mfre no. Omo no de ofre no, ono so frɛ omo. Ha ne nyansa wo. Omo je so ka say interview no menyai. Me that's it. Okay, abusiafo Dr. Waba Good Shepherd Herbal Clinic Waba sir wani kosua yi a ehemu se ho atechema go see Dr. Shepherd ha ani nipa ni ena wo kan ya o abusiafo ha agise widididi eno ano na se wani hawa na wo pe doctor wo ya de pa fize nipa bebre se de ni eja yedum okopeduro amene ni ja no aso agise widididi sma ba fedia foi sa Dr. Shepherd ono ye ni pa Doctor obekasa ha no nipa bebre aka ho asem yo asidanka ready na okwa obekasa small boy na oye ohani because Dr. Panyini bi o hwe ha okay doctor we didn't decide me bacho e frame me Evans Abisa Dr. Evans bacho okay ya mo yiko ja why are there ohun adanse e doso wunyini de dachi bia wunyina ohun adanse ne be doso pa doctor mo wo hene Good Shepherd Herbal Clinic ne wo fine yo medasi Mmrantehene
meshase no meka se nyankopon hira wo no wabedwafo nyina wo dwuma moye afi so atiefo nso yeda atiefo nso ase eka se nyame nso hira mo so onde won fidie ato Sompa FM na TV na ohwe uka good shepherd ya okrono no mabu hia donku factory uduru ho no ma eho na yewo yempese obekwa akonante anasa akodi insam nipa fufuro bi insam ntino ofa ye numbers na ofre na ya beba be fawo na ye de wakoya suye na ya hwewo sede ese na efata good shepherd natural health services krono no mabu hia adonku factory eho na yewo ye numbers ni 0542 996604 0542 996604 and that's 0504 160964 0504 160964 ofre numbers ya beje so na afi ye ni wadi nkomo na mesha ase ye mpese mekan bibi kakra bi free chiro kronkron mu hwani ngoma etoso miensa eti baako yi mu mienu no wase madofo pa me bompa ye se bibiara nkoso yie emamu na nya apomuden wase na nya ahoden sene minim se honhom famu no mo ahoden no enti de opese wo kire ne se ye di yie ewo honhom fam na emom ye nipadua mu nso obompa ye ma ye se ye benya ahoden so wo emu we ni na nyankopon adom good shepherd natural health services nimdie amaya nam obode enhama eni nubna so aye eni edro aye stroke edro aye fensen hypertension fensen yaye ni nyina edro a ye no wo yasue ye ho oba yasue ye ho a ye behwe kama na eneno ye ni asue atiefo edi nkomo kakra afa eni yade ho odofo ehia ye yie pa because bible ebeka kire wo say e Matthew 6:22 say nipadua ne kanea eni wani no enti no say kanea ne duma ebe ha adwen ye mpe ne santi nyankopon so odum ye nimdie no ya fato ye ho so say ye bebo modin aye ho adwuma aboa ama yetiefo enya ayaresa enti sesia sa wotemenka for your numbers in a good shepherd natural health services I work no mabo hia donko factory ofre ya ebeje wo so your numbers in 0542 996604 0542 996604 and that's 0504 160964 ofre na yebejo so last week ye na atiefo edi nkomo efa enino eho na yesua ye na yesua de efa de friend optic nerves no na ebehu se eyen kasa homa anasa kasamfoni no homa eda yeni no ene adwene ntem na saa we no eboa enini ye because se enkita ho bekoso adwene na enini mu a eye saa enkasamfoni homa yi ene de ma saa nkuta ho no ekoso enti no ye hwe elisa behu se ni dwumadi di ne ehu hianti edrum pempenso a na bone nso aba beta ho yade watimi ebeka no ebi a ye hwe ye optic neuritis ye hwe eno nso kwan efa so eba ene ye hwe ba ko a eka ho a ye beka se glaucoma anase pressure of the eye doctor glaucoma no osa ye hu adwuma se enru pempenso eno no ewo baby se ewo stages anase se wotwen ema wani ni frakra nyame anim no kro ne se ehonom ne die agise nyankopon ankasa abam se frakra dia nemum se sisia wohunu se bibiwe ya akane dia entempe so no abane aso ano ya mawaduro ma mienu a sa pepe ne manema sa no aba ntempe na ne so ano no ye bantem de bibie ne ho akese glaucoma no onsa enko de nyankopon adom ode adom ye ewo ya hye aja atiefu di na ya na ye pene ma ba mu ye no sa pepepe yo ya minshraw enti good shepherd aye beka se gwankofo no onyankopon de we na adom ye na sa glaucoma we yade a affect optic nerves no na hwehwemu ama ehunu se ohwefa nipa ewo wiase nipa be 4.5 million a wonani afra no sa glaucoma we ne kofa sa nifra ne ba enti wohwe ani yade makoma be miensa etimi manipa ni de toso miensa manipa ni fra pa sa de we enti yade a ha
adwen kese na obebusa se eyede ade ye ka we a eye conditioner a damage optic nerve no ni nyina ne se high pressure eba optic nerve ne so a ma fencing de damage and as a fluid na wa ni na hold the shape of ani no ma ekofa fencing yade we e frɛ no fencing glaucoma ne de ba ekofa e de ba na uhwe ni nyumadi a sa fluid na ye kana asem no fluid no de wom ni se onyankopon siesie ni ne nseche we se ewo honoma etwa se ensuo bitimi ba so ana sansuo no eso ani na ewo mrenso wo honoma wo se sansuo no etimi dure ni ana se etwe firi ho se ho to chima na sansuo no ntimi ntwe mfiri ho no na foforo beka na beka ho a e friend se compile enti compile sa na the pressure aba betu ani ni so na pressure ne basa na de be wie ni se cause friend se cells na optic nerves no e ma cells ni wu se cells ni nya wu sa na kire se wani no wonya glaucoma enti no odofo mentena se entwen ewo symptoms bi a ebeda dia mo hu se oyenya glaucoma no unhu ye boboso unhu ya tutumrika na bra Good Shepherd Natural Health Services ye okronoma bo hia donko factory obaya so ya ye behwew ni ama waduro ye na so ye nye surgery wo ho yenye surgery yeso ye ma waduro se fakogu wani ne so na emum ye be ma de obenom na afa veins ni atwisinim na aye wani no adwuma ye numbers ne 0542 996604 0542 996604 and that's 0504 160 964 0504 160 964 yenhwe risk factors a ebetimi ama onipa bi enya ade friend no glaucoma de dikan ebia wotena se hwe wabusua history the history of your family no ebia wona na nya bi wona na nya bi o maame anaso papa nya bi wonua bi nya bi oye possibility say wo so benya bi ne high enti temper no se wo hu bisa brane yenhwehwe emma se bi wo ho sa yenso anu ntem emma na emfiri ho de toso biem obi a ono so was certain kind of medical conditions bi ti say diabetes, heart diseases, high blood pressure ana sickle cell anemia se nipa bi wo sa de we no so a ebetime emma wanya pressure of the eye obi on so a na wanya injury wona ni so pain ana ase yakoye operation bi e wona ni no so pen wo sa nipa no wo ye at risk say saadi we ebi betimi ato enti ahwe ye ho me se sisu biem Good Shepherd Natural Health Service aye gwanhwefo pa ye ahwe ye ho ye nya operation bia wo ho ye ma waduro se fakogu ani ni so na emum de be ma no ye de obenom bra ya ahwe ye tutu america ne bra ye numbers ni me sisu biem 0542 996604 0542 996604 and that's 0504 160 964 0504 160 964 symptoms abamo hu se wonya glaucoma na ebinie blood vision obi o se mehwa ade na ayekusu mihunu ade no odofo wonya bi yentem na bra emane enye kese eye kese na se wani ni frekra wi a agis obo ade nyankopon no mum na abam na emum be bia aduru no oba ne so anu ntema yebetima ye amana afiri ho obi anani da na nani aye ko odofo wo eniyade braya suye obi ho se mani no aya mete yaw ewo so braya suye ne ebehwew obi ho no mo nam ne ho dendende all of a sudden as wanya severe headache symptom kire say wanya eniyade ni bi yentem na bra ya hye na ye mawo aduro na ye aduro na de be ma no obade nyankopon ti ebi nyina ebefiri ho eniyade bia of all kinds ni nyina ebefiri ho afenso nya eniyade nko na ye ho adwuma stroke andwodwe no so ye ho adwuma de bia mekase ye sua ani no na brebe so ye bekọ stroke no so enti symptoms kakra na ye de be ma de dikan obi ho no feel dizzy de tosu biem nipa no ohonoma o se mefa baabi ayemi titiriti se ye manim se ye wonan se ye fense onsa odofo tutumrika ebo wonka ye se stroke
yadeɛ no ebi ba wo nso entwɛn ma ne ma ansana wapɛ ho aduro bra yasoɛ Good Shepherd Natural Health Service kuno no abohia Adonko factory hɔ no na yɛnhwɛ wo yɛma waduro sɛ de bɛyɛ ne nyinaa ebefiri hɔ ɛnyɛ no nko a wo hɔ na sɛ wo body pains joint pains arthritis bra yasoɛ na ba yasoɛ a yɛbɛhwɛ wo yɛbɛma waduro yɛse ɔba de nyankopɔn a wɔyɛ dwanhwefo pa no ɔbɛnam aduro no so asa wo yadeɛ ama wade wo ho ade wo ho akɔpem sɛ nyankopɔn mmere ankasa bɛso no na wato ne nsa afrɛ Good Shepherd yɛwɔ kunonoma bohia yɛyɛ adwuma efiri adwoada ɛkɔpem memenda anɔpa 8 o'clock am ekosi enwumere 5 that is from Monday to Friday ana Saturday nso start 8 ni upon 3 saa brewe nyina oba yeso ye ho a ye wo honom a ye gye wo ye beje wo feso na ya hwew na ya soma ma waduro ama nyankopon adom ama wanya ho ade anya fa ho die nso bra yeso ye numbers ni biem 0542 996604 0542 996604 and that's 0504 160 964 0504 160 964 Freya yabejo so na yene wadi enkomo kama yeda wase Dr. Evans ena otene kan wose eni yade bia say cataract anase glaucoma whatever sene yati bia na yake cancer stroke sem de ene eche paw stroke sem de next week be di stroke hu nkomo na bohu se ba bia stroke patient de be na koto border so kra de kopagya no na hohoro no farabra na bohu say yes edru ewo baby okay abusa for yabawura TV no so and 10 ya chia adofo no mo a mo hwe wo TV so ba bia Sompa TV kodro na wo hwe no ni aye ni radio no so na me bon to fa de amawi and say yetu ye hofo say nowhere cool ba bia anwe eti oni pada se ni ba bia nyankopɔ de watena bia ma wanenye ne fa ne se onyankopɔ twaduampɔn ɛhɔ no pɛsɛ oduro kuro bi de ba bia ne ha wo brekum side hɔnom ba bia ne ha enti tiase ba bia nyankopɔ de wakoduro bia ma wani mmre sɛnea onyankopɔn hyehyɛ mmransɛm duma Israel fo no wɔkan no sɛ ma wani mmre obi ade anibere a ebere obi ade no wa hwiye de obewie basa oba bi de apue na wɔse ne kunu emmo akɔhoma nti obegya no ogya no kɔware be ma ɔmo akɔhoma no wɔsan abo no na ɔba no sɛ apue ne sɛ ba bia anwe sɛ oyi wadwene sɛ ugya wo yire na wakɔware ɔba hofra wakɔware better wife na sɛ worst wife Sausu ukuni nya wuja akɔware fofra hunu sɛ ukɔware better husband or worse husband enti de nyakopɔ de waduro bia som na da wawura ade ase awisi ekusa bache amwani mre obi aso bayire ena futu so de ma yetiefo e radio no so no aha ena ye ne tofa bo AC nanka ese ye makwa ma afrefo bamu nanso kwa bimi no madwe be me se ebere ne ti na ensimegu ho no ya tele ye be kodi nyina mu emom ye nua ba bi de be da ye se be ma bi o immigration ho no ye adwuma na so be fa ba immigration na sikara kodi be 2 years ni wa ya wo de akọ protestant anye yie me na naka se protestant wo de afaha wo do so na afaha we simeti ma ye mo de sikara ba wo ye amfa obabo ya mane na no kai esete ye machine no to no so no krik na pepe be man de sikara ba kukre tem otwuro kachika adona kafacha ka obete kwa pa pepe sikara ho de aba ma me na agye sika no na ni agye se ye ka be ba hantemwa ode sika no akoto ba bia da abusuafo ni aye kan se
asem yire wo so pa oh ani enu aba ya ni kunu aya akwara etiri ho basai enne wode akwara samba ha hu no wani beje akwara na sinida dem 95% kaka krabi enti abusua sa asem bi hawa emfa nkone number bi basa na yen kan tell say ye kan ye wie adwuma who dare you wa moa no wa ha no wa pira no kora som ha say ya ye kosi to konkronkon kosi to pa enti ye fast na bra Sompa na 3.1 FM ana Sompa TV na asem ye no so no fa no korento babia da problem na me se ye be wie ne fenchim de amawo je se okọ no ama bi odi a fine ne de enye ejima ba bi na okọ na oba na wo se ye nya ho adwuma ye wo akwai be se num ya ye o problem ne ho adwuma ba bi wo ho no mo a yibi a mentimi fan tudwa hono mo asa mo na hwe ho jijira eho ye friend jijira kai obete oseso ne fom no afi ba ko na fe nipa 5 kano o pre awusa fo akwai fa so ye adwuma no doso ene de nyame anim mentimi mfa antudwa na de me kan ne se ye fasoro na ye be fa fom na ye be fasoro kwa biemu obaye successful enti de hawo biara fabra Sompa FM ana Sompa TV Asem Mpe Nipa abadwafo no ho sa opese wonye numbers no a ohene yere e de number no atudwa ama wo ofresa number no a obenya Mmrantehene obenya wo bia wo pai so yara ma se ohene yere fa numbers ni tudwa na de ne hu dwa no mintumi ni di broken heart misika kam obi jimi kunu obi jimi yere obi be to me brada jimi sika won peso de breme me kunu jame won hwe nkwada kri ni nyinara asem biara edidi ni pama ne ya no ya ka ho asem obi awia akokwa obi awia de a ayo ya cafe wa kuma ntibia sabra eno ya bebu charity era cho be man pa cho me da se na Asem Mpe Nipa dwumadie no de ha wo bia no mesro ba ahomabofo emu ne anje wo so ne ma wo su ena ne wo se de 0546 88 3287 0546 88 3287 and 0243 58 5878 0243 58 another 5878 and now says 0552 09 5593 0552 09 5392 maybe en sanyina no ubobie mo ebejo so fefefe na mom ye adwuma say dia wadaroma eya no wagya ya na de phone so no so ebo adwuma ni nti no efra no pa no so kona mu ho na bia no ubetimi afre yen na ya gye so anase bi krampo na ubetimi atu anamon edwani achem Sompa FM Sompa TV ya no ewo kumase soame no mo tenhwe ni mo ho share filling station no ye no na share fence wo ye ne share filling station wo soame no na share fence wo ntablo sai kama eto aso miensa ya total so red and white meso enye yira bakranti no wo ba na bia wato kwan so wo ahoma ni mu a ye beje ofeso na bibia wo ho bia no yetimi ata wa chia wo kwan paso beda wase ohene yire afei hoho a waba no mama yene no eni nkomo mama yene hoho a waba no eni nkomo na ye beko ho na ye tu ye nua no nso nkra nya obi ana
radio no 93.1 FM no swami ha se no me wa Sompa no enye obi a na ebi a wonya na emom no Sompa TV nso yedemu ye kase ya no wo share live for Sompa TV multi TV decoder ne so na wo behu yen me so wo dia no Sompa TV ne ma ya yese ma obi ya no rescan ne bi no o meye ne sa ma rescan a wo benya Sompa TV anasa wo Silver TV a boso na ebeda ne de wakọ Sompa TV na ne ma pa etwagu wa ase num no wo so abo wani akohoma na watimi nso de bia bobra na ase bia wo kọ YouTube ya Sompa TV YouTube Sompa TV and na Facebook and also Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and also Sompa TV Ghana ni nyina Facebook Sompa app waba uko Google Play Store wa no ane se wo botara one media dash Sompa FM na no so wenye bekasa eti se de radio kasa na anase bia online no na bia wo pay ya hwe ho nso a eno so ye twa live wo ho ensamo awodo bia ekoso wo wi asafa na nyina se kase boy events awodo videos awodo ni nyina no ye busu e de akwakogo ntikọ now so sanim ne eyi wo de free mo eno www.sompaonline.com www.sompaonline.com and now say www.tera1media.com wokọ ho a ensem ni nyina no no wakọ sanim de ya wo de ano na wafa de ya onua de no so no na wo so de ama na social media ne de wo hwe no na wo like na wo subscribe no wo sa share edi ama wunua abrochifo no yesro Sompa TV eno YouTube monkwaso ahwe ye chacha mu nyina Mr Bempa onso wo UK ye chia papa ye enwumre but I was say Sompa TV no everywhere you go there's always Sompa TV Cote d'Ivoire fo nyayen Togo fo nyayen ewiase afa na nyina America fo nyayen Holland fo nyayen babia na mama mentia sister Abi wani ni kunu moko Jehovah asore sister Abi o mama ne adwuma no wo sepe wusu ansa na wawo baby akoda na nya bosumi nsia na akoda no se osu ekomode no na ye maso ni ntini bi apie ya se no wajari sum obesasa akwara betoto ne nane ne sasa agweli se adwunu besie ne ma me se wode no foto nanumu a in fact ma me se mrant ofa wode bra behwe akwada ya making ekom de na me de no foto nanumu kura na TV no wase mu TV de daso day and night was it enya wanwa me de no foto me be num no wate oni ntiri bi apie ai obeja no for na so nyu no akwase Sompa kura so te ya na o tebed so kura no wasi from now ono so de agina mu wo edem na akura bi wase wonfa ye ni agro akura bi obenya be 8 to 10 years me call so amedwom ne ma me friend and sister Mary so what esen etimetim o se ma se side ho na akura ne so wonfa TV ni school ni a otwen me e pon na wa ye